Moiram Nursery, your trusted destination for quality plants and seeds. Located at Tiniali Bazar, Lanka Hojai, Assam, 782446. Delivery available across India. Affordable prices. Bulk and retail orders accepted. Call or WhatsApp now on 8811819456 or 6003589622. Grow green, grow better with Moiram Nursery. Kakasi Students Union KSU haka arpasautric vigilio arta arpenrio, Klalet Benkindo Yoba BJ Karshandi, Director ka Directorate of School Education and Literacy, Manikran Halor Gajing Penkindria, Yakatarik Examen Janki Samla Puli Class 6 Hado Class 8. Habakren Chikilat Patay Kubor Samla Alaric Harjana Education Secretary ka KSU, Uloong Bag Senkalalap Shibon Kikendrum Kinram, Hakajing Penpanabla Penmi Dakatanat Puli Puti. Ula ongru bana kaliang director ula kubur bagadan kajing bakla hakaru kampen mi yakite gijing penbana. Usamla Elric ula ong bag penlingo yakaseng kalang bawat la katanat puli puthi kala dapan penmi jing batha habaro ki school ken haban board rinti yakaru kampenya examen kat kum ki kendon belabo. Henry tang hadin kat tu kat nipor kala penmi biang dakawai pat kajing penbana ka baong ba on kan top show iki school machinery bat ki linguistic minority schools. At kum kajing yu i jong KSU kani karai kalong ba amla ban priang nama kawanra kajing bam shai ba kajing kulmar hapdeng ki school ba ki samla pule nalor ka tau samla elrek uloong ba habala kili halor kani ka binta na kalyang director ula pinpa ba umla ban ai ju ba halor ka te kam kumta ka KSU kala dawa ba commissioner and secretary ka tanat pule puthi un haban mi shakmat ban ai kajing pin shai pat ba halor kani ka binta te nakaling kasangi ngiwan man wa di ka jing pin shai anda ngina wan ni ngina lap ba nakaliang ka jong i director ya kubori kata yung ba ngina bakla oi di bat ka typing error bat khamtam iru badi wiki dates te kai ka singkran jong ko sangi kalong ba ni wan hang ni ban ansko si director ba kum kini ki arrest kundi ban dan than nomor pin mi iwe sithi pin hapan clarify lightly pat ki sithi ka penlong ka berjenjar ya ki kimi kipar mansung thu ki school ru bakin board te ngim ko bakin dan kini shikmat te lingba ka sithi ke jongi ru mila pensung pat ba kadang sekoi ke main issue ba ngir ko apne kadang ni kolong ba lingba ki notification kila ada penmi kalong ba benda ka penduk pun ya ka spirit bani trailang buat ki school especially ki private school nomor benda di ada ai ki question people ki school kala ada ban pren ka penduk nong ki school ba kin hap si haban pren biang what yo la don pen ki school pula penlong ke exam sro te hai tahi ni stress kata baro ba kamnum dei ban urlong nang ni shkmat te ka don school ke point ke ba ila onra ba limba kani ka examination kila penlong bahkan long mandatory baro limba ka education department ngatai sistem balada kala penmi ba kan penlong mandatory ya baro ki school bagi hapan follow ya kani ka ba sung phalapat kalong ba haki khnjat banai kala aiben school ke notification ba menta kemla kindon ki schools ki bade ki missionary schools ta ki linguistic minority schools or kimdong kam ban follow ya kanika exams kilong exempted na kanika exam bakim dong kaman buat kat kum ka jing penya jong ka diesel buat ka diapi te ke bos pensung fly ni kalong ba ka education department ningkong philap penonra ya ka examination ka ban build ya ka bridge padang ka rural ba ka urban area mut ki school ki ban nong kendong ki school ban sor klayo ban penlong ka wiki exams te ka pensuk ikna kamdan show ke jingi pair ba mission de ka besung khla pat ingi kalong menta ba dengi kli ni director yang ba ila aries question tang ba kamdan pat kanu ka clear explanation kaliang ka education department te ngibu dak jingkli ka education department haba piwan ra kinu ki central examination ki bawon ra ka jingmen toy beli hai biang yang ketin lo fian ra mod ba kapenduk mensiem shibun ki schools ba follow ipi kamtami ki government schools ki private schools tu nomor ba kumingitem mentak NEP ka trikam hoi imla bodong bala tri full fledged apo ka jela ka jongi
mereka wepat ngilak bandung ba ki guidelines bagi ai pilai sedang benbut jadi kalau ke ba sopla bat ke balong bomla ban sungtu ba lada piwan ra ke jingkala pen kala yang pan dia ka bom dan jingman toy wedehi bat ki notification ke mga patai pi kalong bet ba kadon kataka error na kalian jongki bagi la bakla te ngirung ni sungtu ha ka jinglong buru kadan ke jingduna ma bonduna pat laisian ya kaju atrai ya pan pen bet bahai kata ya wedehi pat ki examination la kali ni yang ba kum director miru mtep balegi exam ikti schools te kabakambay kalong ba ngingi bu pe kedak singkali mentai education department dan ba menurut beribai commissioner dengan try ba commissioner di berjumpa halor kan ni ba ledak lawan ra something ke balong jengmentoy dia borok lang di ban penpai ba dia kata pen kelab yang kendon ke jingdu nong yang na try di commissioner hapan ai jumpa ya tang ke sengi henry ba hi berokoi ni khamyo kan wedi berkatan nomor bagi ombek ba kawan bidar pada nopoka education department di kumtai nak kalian kesengam idang bodien idang research buat ke ba bah buat ke bangila pensko ngin sa pensko ling ba ika education department ting ingat tu ba ka education department haba fitri kenu kam haba kidon ki sub department apo joki sobha yatri lang ba kan pensok ya ka jingtrikam habade bat school borong nomor mentah degree director nangi yang ngangam tep nomor ba klaim pensai napok department balegi le kumni te kalau sopla kan kita ru wa pun hapo ka sarkari hapo ke department ni undan ke jingitep lang kari bandan am komputer te tang itai ngirungi ko ban hot ban bam saklut kamlong ngirungi research bah Henry ngi sotu pat ba ya kanu ke jing mentoy ba fionra kemdei ban pendu pat tak ba kelab yang komo ong pi nak yang seng ya hadin bengiladap wan kendu director jong ka diesel langsung tu ba kidon ki kendong kendram kat tu kat ni ngiru ngin research khamba nomor banchu batai klam ka research su ka mentoy ngiru ngin research bat ke bangila lap pat yang sepen pensai Shaki competent authority. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya